Mapendake aqui? Estou falando, olha aqui. Vai na Maria, vai ali, para o doutor repetir que é o vacilo, que não está chamando de banho, que eu tenho minha alfa, não tem que tratar. Uma vez a mamãe ficou na sila, tu vê que é igual o menino, no filmado aqui na outra, que é rápido dentro de uma forma, a agonia, a menina foi. Estava embaixo mesmo aí. Foi rápido e louco a falar. Mesmo ngari like pela para hali na uma reunião foi ali que eu tudo como eu não tá foi aqui no na loto. Uma falar que depois malo então hello tu vamos tu via para pelo na beira de uma todo e a lagi é depois eu ficar só com This is just a little thing we prepared just to say Happy Mother's Day to all the mothers. And the kids have prepared just one thing that they want to say, one thing that they love about their moms. So I love my mother because I love my mom because she disciplines me, and I love my Nana because she's beautiful. I love my mom because she takes me to school. I love my mom because she's really beautiful. I love my mom because she does everything for me. I love my mom because she's always there for me. I love my mom because she's loving. I love my mom because she looks after me. I love my mom because she's kind. I love my mom because she gives me cuddles. and now I'd like to invite all the women and all the mothers if they can come to the front so that we can talk what else messages. Thank you.
This is ATY appointment ay utuwagi di ko ikikifay. Ako special ay ahon ni. Ito sama ti paay paka-Austin ni Fari. I don't know how many years na hindi may kifay. Ako sama ti paay ko wala ni ma'am. Hindi kita ulo hindi kita ulo ni Fari. Makehe ay sabat ni ahon ni. Sabat ti paka-Austin. Via makaya tu kinai fae ko to ape ranga ta buat au ko ta ki women ministry ko ko ta pa lah ya ko e fa ko sudia ilo be ko upiwa mana ko sa pa pa ta ta ki ko la ta ta ki da ko sini wa ta ta ki ngai baka ko lo ko tu ke bahul ko fa uya kuna ke whakakau la Solomone ki tomo fumata o palomea. Tānaki koula, tānaki wasiriwa me ngahi maka koloa o kei mahulu pe, o kei mahulu pe ai whae kita. Kakaki kua ki o lunga tau takakama ni kato whae. Hallelujah, ka tau kipa tala mo luia ke tau wife, mai ngahi whae kita o aho koe siasi koe Connection City Church, the women ministry, the Uanoa Uafa. Hake he mo kahi koe tere, hawe hau alwe alu, koe no molo be SCC. Tali koe kau me kawa si ope, au hae moe, wau be ni toi mai ke whae pe whawheta, koe whamaro. Ka hui moe moe ki hiwa koe ia, tāna ke koula koe siriwa, tāna ki moe maka koloa, aku ke mahulu koe. Kau tala loto ia, me whanau koe kahi tamai, jadi mau tolong ke mahulu ko he ko la mesiri mahulu na ka ko fa feta ni dai ko la ko siri ba
blessing by the top walk. Tato ay fae kadaki kebigyan ni ti may tao tama. Just join hand. Whoever stand beside you. Hallelujah. We are going to pray and release a blessings upon your life. Hallelujah. Tamay mau famalo at getin ko. Nai kai ke mau feed ya. Anak feed. Baka fita. Firau be ko feed ya afio. Ba wolf. Tuh atau tengah lalah yang kedua be ko feed ya lele. Vai be baka huwa ya la fononga. Ka ko api ko ka ofwa. Ka pa be ka ya fa. Oh, okay. Ya ko ya holi ko ba usio mata ho feed ni na do. Que na hoko ko fefine. Ya que feed que na hoko ko na hiwai. Faka fita i ba koloa. Ya make hepe ho feed ni fera o feed ya o tua. O te ba feed ya. Au faka malo, au faka fita. Sabe ba viva kama ke kola mo sini ba pe ataki me baka koloa. Bajo lo venga oficina, tu he ahorita sí. Oneke. Ya dije, ya le quita el women ministry, committee, wow, que me vi para todo y vamos a ver para él. Pues tú lo tú que está, pues quien hace con las imalas, que hecho como no va. Que va un poco que fa el pita, que fa el ley, que fa el monuguía. O confío yo moje a Joni, no hay lo más. Con mole la imagen. Todo lo imaca con fie baba sia moi pues sapa te fai o no agua el que coi frao sie sapa te fai connection city church e api ba lo ho mi api e vai ba lo tu ka ko si barea e pare ki te tama ki hala mahani ya ko ke fai mai e fica fito he ba joy place on the hanga ya ko ke ui be ko bo ui he ba ko sapa te pae e tau o he kai to ihenia ko mau hiki po lua ka pe tu kula ya mau faka malo ko kai pae na lo ko kai pae na kata ko kai pae na lio ya venga ba he tu ko mau ko malo me ka fefine ke vai ho mau faka lo to lai ta pe kina mai ta me la me po mai e cresce po me que hipo mai ngau ko hola mari ko pa ko ini que ilo mia he nau ka hipo yo tua mau faka malo ya mau fa fita tu wa tu nge ya mo la ngi mo gloria ke ni koi ya si su klais ko al ya ko mau faka mo kui amen que no quiere la ofita que quiere si ko foi ma be que ta kai lo que va que ko ta ha ta wa fa o que hen not by choice ko iko e mofia na fare no ko agai a honi a firma o be que ta fai a lo ma que ma ana me o te teki e que o fa fita ila a fiona ko o tua a ton ko o tua lele kai que mau ilo me a poko i he ana yange apo pong sa ko stoka mea sanong ho tala no alo tonga mohe e family ko hoko e mo fia e fare ko ni dai fra feta isi su dai toka mo ai lotu ma ngai family tata ke tawa ane po mau bakaya ke no mau inga ai lotu hu fia e la sesa o kai ke mau
O kune te uke ki mau tonu ke o te mau whakawai pe ta mau ainoa ia tai o uke e mau tare ki tai mi lotu. He koe mau pohe o pao e te volo ki kai ha ta mate mo whakaau. Ka toka malumu e mau lotu ki mua ia e ki o malu e ki whamiri koe ni meo mo more e koloa ka koe kia mo ui e more le whanau o whakamakapuna e ki ko lotu ke a Fiona mea maari e blessed koe mo ui a ana mo te ki te kuna pilong he whamiri ai a Fiona ki whamiri lahi Neo ku more ai mea koloa mamani ka bulava peke fetongi hange koe whakaloto lahi na e whai ke kina wa ne upu malo si su ko hua mai peke tapa kina si ke mau whai o mau whatongia tuta whaaki e whamiri koe ni lolotonga e tola lolotonga ke hiki haki o na lotoke na ilo they are not alone there's an army of us surrounding them and their families may the ashes of the building that used to be their home will arise to be a mighty, a mansion for you, Lord. Will bring this family, will bring the children, the grandchildren together with the mom and dad to honor you, Lord, for the great salvation you brought by saving the whole family. Mau whamalo ke te koe, mo koe te whamila te mo anamila ke whanau me whamapuna. Fufui o awhini ma ke whakakato e langa. Koe aho koe ni koe aho e ngai whae. Pea ko lotu ke whafoki kia ana e whia maa li e mo noa whakaotua. Pea ke au e nge ia mo e langi mo e whamalo in Jesus' name. Amen. Ki kotoa ki moto le si hova mo le tau. Te malama mai lau si hova ki moto. Pea oa te ni meri.
Jadi se tau ko si Christ offer tua ko mai pe hala mari mau dio. Tu ko ta mo do on la hi kai fai pe ta. Pas ke lo ke i. Ta ta pe ko ni ni ko pu ye do pe ya ha mo ki lai ta pa ka to. Au pe de. O si pe au ta pa ka to. Ta mo pa o le ba ka pa ka fa ni pa mo to ka.